đó nghĩa ngay nên ở đây kêu vô luôn để tôm cho mỗi lần ca bị phi ở bài ca hàng này không bao giờ và tay dân cho nên vô ca bị phi mỗi cứ competitive income statement và đây dân thua ca bị phi ở bài ca hàng này thọ viên pi chạm và thua ca bị pi chạm thì dân vô chạm mà sao nhé pi quan làm bốn cho mỗi lần pi quan một thầy chứ những viên tên là đấy lại chủng nàyสำหรับชั้นปีกรลำบากนั่งปีกรบอกให้โดยเฉลี่ยการที่ในในกลุ่มประธานใช่ใช่อะไรที่ยืนในทัวร์การเปรียบเทียบกับใบการหาเข้าเวียนปีชั้นนั้นคันท้าเวียนบอกรายบอกรู้อย่างไม่จะเวียนปีชั้นนั้นใช่เรื่องต้องการเปรียบเทียบกับใบการหาเข้าปีชั้นนั่นเองที่เมื่อที่ยังเติร์ดเชนที่ตึกประสันปฏิทานตาเวียนบอกรายบอกรู้ไหมให้ยังรอบเชนที่จีเพียรอยตาเราปีชั้นปีนั่นเวียนบอกรายบอกรู้ไหมได้เช่นเราต้องอันนี้เนี่ยครูประธานปีรูปมดในการรอบเช่นบอกรายบอกจีเพียรอยใช่ไหมจีรูปมดมวยในกลุ่มเพื่อนไปยืนกับในมีสูเลยมาได้ไปรอบเช่นจีเพียรอยยืนเช่นจีดูนานี่คนจมูกหนึ่งร้อยให้ยืนใจจมูกหนึ่งชนะโก้ตาชนะโก้ยืนชนะนาจิโก้ยืนปัจจุบันชนะนาได้โบไปจิโก้อะไรนั่นใช่ไหมจังอะไรในครูเตะหอสั้นในครูเตะหอเตะโดนจมูกหนึ่งรีบอยู่ทำไมเราประจุนั่นประจุโน้ตซึ่งเราจุโน้ตเชียร์เพียร์เลยมาแล้วเปรียบเทียบจุโน้ตเปรียบเทียบจุโน้ตเราวิชาไม่ยิงกันเชียร์เพียร์เลยใช่ในครูที่เขาเอาหน่วยดีจุโน้ตสำหรับชนะปีบอลเราผมบ้วนคือผมบ้วนแบบบ้วนให้ชนะปีบอลเราไปยิงคือแบบบ้วนเช่นยังไงเช่นนั้นเราอัพเดตเช่นจุโน้ตวันนี้เราทำจบยิงยกชนะแต่ไม่เราบอกแรงโดยเชียร์ตัวแรกยิงยกชนะปีนั้นดอกเปลี่ยนเช่นยิงยกผมบ้วนซึ่งเรายิงยกผมแบบบ้วนเราผมบ้วนแบบบ้วนน้อยยังเคยเนี่ยให้ได้บ้านจะได้ดูได้สัญญาผมจะtại sao biết thôi cho chúng tôi thôi thôi cho chắc cái này thôi cho nhưng đã nhà mình cho chắc nhưng dùng đi đọc nghe bác ơi chúng tôi có thôi cho nhưng mà rồi còn chứ nhưng trong năng ta còn lại một chục rồi nhưng mà bạn biết rồi nhưng mà chúng tôi muốn máu thì xe rồi nhớ nhưng mà rồi nhưng bù xong thì đi nát mà rồi còn hay nhưng con nâng mà rồi nhưng vô chạm chỉ cổ chạm cổ của một là con đi nhưng mà nó bị chạm đi qua ta còn buồn tại dân vô chỉ cổ chắc nhưng chay vào thôi còn lại một con này chúng tôi vì chăn bị quan tâm của chăn bị quan thấy nó cứ tập mũi chơi tập mũi thế về rồi ở đây cụ thế hỏi nguyên nhân chồng tệ tôn chỉ với năm CEO chị anh cứ ở khai đảo chắc là bây giờ bằng đá của khai đá tới cái này không có tới cái này thì có những trang con mà nói chạy chăn cầu chắc như nói trang dần này còn có sâu liên trang nhưng dùng chăn bị đang đọ thêm á ở những khơi trang phải còn các vị thôi chơi nhưng tạo nhà một chỗ chắc nhưng mà chủ động của môn hay những con mà rồi con nó mà nói dân do có trai cho mình chăm cô chăm đi qua làm bồn này dân trai chăm cô có dân khơi và bài múa đây thái đáp cứ vui chơi sai sập bồn việt rồi trước những ai cho bàn ta và Việt Nam được nông cá để giờ trong đó vì ca bên kia là bài ca bên kia là bài ca bạn chụp này bên trong đang thang chăm đi nó việc làm của người tài và cần chưa biết vậy rồi học cùng